Hmm? Habis itu masuk ke ruangan-ruangan Bang Aga. Ambil agam floating masuk ke ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan.
Ya, apa yang nomor kan? Magam. Magam. Macam TV banget teman. Gi. Bang, jadi foto-foto lah Bang Ahok makan. Oh, kakak suruh dong, kak. Kita jawab kak, suruh pulang dulu. Makan. Aduh, magam. Bisa orang enggak?
tuh sama di ruangan tuh awak sama anak itu.